Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić potvrdio je na svojim društvenim nalozima ono što je mnoge zanimalo. Jedna od najgledanijih novih domaćih serija, Senke nad Balkanom, čiji je koautor upravo on, imaće svoj nastavak u vidu 3. sezone. Bjela je napisao: "Red je da vas obradujem i ujedno odgovorim na najčešće pitanje koje šaljete. Da, Senke nad Balkanom imaće 3. sezonu. Čim se vratimo na set, dijelit ćemo sve detalje snimanja sa vama." Senke nad Balkanom je istorijska krimi serija i obuhvata turbulentan period na ovim prostorima od 1928. do 1940. godine. Emitovanje je počelo u oktobru 2017. Serija je dobila glavnu nagradu na festivalu domaćih serija. Inače, Bjelogrlić je u maju 2022. dobio prestižnu nagradu Europa Prima 2022. Filmskog festivala Jugoistočne Europe, koji prati ostvarenja kinematografija Jugoistočne Europe i Amerike. Istovremeno, tačnije 18. maja, Bjela je počeo snimanje filma Lančana reakcija, koji govori o slučaju koji se dogodio 1958. godine u Naučnom institutu Vinča nadomak Beograda, kada je smrtonosnom dozom ozračeno 6 jugoslovenskih nuklearnih stručnjaka. Događaj poznat pod imenom Vinča Accident promijenio je tok svjetske medicine. Premijera filma očekuje se na jesen 2023.